Committee. Nilai ka press release halor kajing berkentang bishop yau Reverend Father Bernard Lalu. But shwa ngapia ya kani ka press release ang nilai benta. Anay nongkong ya ka history balongkot jumu jaka terjumu. Nagta kumlundo kajing kentang lundo yu hadin kata utrai hai. But ka program na benta kajing berkentang auxiliary bishop yu. Ka history record jongi Reverend Father Bernard Lalu. Pada Bernard Lalu de kuon bakadu na ki kadwengot ki kuon join kong Aquila imai Lalu bat iba Pius Brel Shabong bang kuai had baru play. Lakai ia ka kan riu tari Julai sia ja kan dai spa nyu pun riu aga shinam lai lengkot is kase hills Meghalaya. Ki kadan puli ba ila pendep kelung kumni. Be honors in political science house nem kat kan dai spa kan dai pandai. Bachelors of Education House nam 8,000 nyo, ME in Sociology House nam 8,000 kandai, but Postgraduate Diploma in Counseling House nam 8,000 kan rio. Nalor kini gijing fuli ula long unong tau jirwai nem, but bit unong tokot, but ula pemiru katukan netundi ki film kasi kum sensyar kajot, but hatu syanu kan yalam. Kum usoblay lingdo ajong kabalang pan, lapan kentang lingdo ayu haka lai poteri uya yong 8,000 riu haparish lai lengkot hadin kejing penkentang lengdo yu lai yu bantri kini kikam uladrei kum ulengdo sendrop St. Paul's Parish Upper Shillong House nam 8,000 riu ban 8,000 nyo ha kumu administrator ha Christ King College House nam 8,000 pra Perfect of Studies ha St. Paul's Apostolic School Upper Shillong nadu usnam 8,000 kendai hadu 8,000 katsan U Principal ke Divine Savior High Secondary School Laitungkra House nam 8,000 kan Rio. U Director ke Social Service Center Shillong nadu 8,000 kan nyo hadu 8,000 arpuway. U Board Member jong ke Caritas India nadu usnam 8,000 arpuway hadu usnam 8,000 arpusaw. U Parish Priest jong ke Cathedral Parish Laitungkra nadu usnam 8,000 arpuar hadu menta. But U Chancellor ke Jalan Yamba Shillong ru hadu menta. Baba Khoi Upo Francis ulatong yo Father Bernard Lalu banlong auxiliary bishop jong kejalan Yamba Shillong haka praterik urampang mentau senam 8,000 husan ki kentin imsni jong kumulung do kilong ki bakarmen hutrai kin sayong war thamai ai saya sauko lai kuwei kejimpen kentang bishop yu kan salong haka lai praterik urber 8,000 husan Hamadan Calvary Cathedral Parish Laitungkra Kamas bakoi kan sedang hakapor shikau baji menstep. Pad hakapor shibaji shiteng North Pais Nipat kan sedon kajing mani sakramen. Pad hadian kata endon ke program le buram balengkot yo bishop thamai. En sedon ringkat u apostolic nuncio ni unong mikmat jong Pope Francis Shari India ban Nepal. Most Reverend Leopoldo Girelli. Na lor jong u kin sedon langru baro ki bishop jong North East India naki khatsan tali ki jelanyam ban naki we ki jelanyam jong ke India rengkat bat bun kilingdo kirunyam bat ki parabangai hakatai kesni nadu ko por mas pakoi bat ki we ki program and peni live haka YouTube channel jong ka Sascom bat Don Bosco Media Network ka jingkerpa di ki parabangai bawan syakani ka jimpen kentang bishop yau Reverend Father Bernard Lalu bakin wan rahi laki jong ki jasong man like ke syatngan ama bakadai ke sni utrai bat bun ki dukan bam kin khang ha kate sni igar padru ya baro ki pai rumai ki bawan syakani ke program ban nombret pathari ki kot kisla bat ki bilor adin bakil ada pendon kameki henry ban bread ki tang haki jaga bat ki polo kiro balabu kerpang khnang bak ki jaga kin long ki bakhoi bat kamai mariang kan kemen Namar bagi kami lenti banwan bun ki pai remai naga jalan yang Shillong nong stoy bat kiwei ki jaga ki bawan nabaro ka jala shite lam mingi ka paris lai tu kra kalapan bai yakini ki jaga yang kali kumni hero baro ki kali ki bawan na thain juai bat kiwei ki jaga ki bawan na ka ju kusurok kin penyang ki kali jungki hamadan nong thumai Hasey Edmund School bat college campus Holy Cross Brookdene Campus, Shillong na kusurok banlay Shepherd Garden, Hadon Bosco Technical School Laitungkra, Hadon Bosco Mini Stadium Laitungkra,
HSTC campus Anton Hall Laitungkra, St. Mary's campus, St. Margaret's campus, Nirmali Convent, Holy Cross Convent, but Christ King College, Baro Kini Jaka Kiran Halaitungkra, but Shilang Jang Surok Banlay, Shaka Jakayang Kali, Ha Upper Colony, but Shadisel. Baroki Kali Bawan Nathan West, Khasi Hills, but Narib White in Penyang, Shilang Nakasurok All India Radio, Shilang Kasurok Lower Lashimir, Shilang Kasurok Hyder Park, Lenter Schedule 7 Set School, Shilang Kasurok Ba NH Habarik Point, Shilang Kasurok Naam Bose Office, Schedule MPSC Office, Kajakayang Kali Haloreto School, Nadian Christ College, Hopkinson Road, but Hamadan Malki. Ni kerpat ya ki parabagai ki banwan syakane ke program kentang bishop banyak husiari ki kali jongki kiarna ke basim pas kerki ban la dalong ke bala mi dang kamploy ban lai ka boy kerki kublai